umunsi mwiza ndetse n'ibihe byiza kuri mwese mukomeje kubana natwe. Reka nongere mbifurize gukomeza kugubwa neza no kugira icyumweru ukiza. Jya munsi iyo video yawe mu ruhande rw'iburyo kuri subscribe cyangwa se s'abonner niba ukoresha igifaransa, unakande kunzogera iri hirya ujye ubona notification zikubwira ko hari inkuru tumaze gutereka ku muyoboro wacu wa amakuru, ujye uwa mbere mu kubona byinshi bitandukanye mu makuru agezweho tugutegurira. Kora subscribe cyane cyane ku bantu mwese rero mwumva ururimi rw'ikinyarwanda mukurikira amakuru yacu. Tujye gukurikiza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, turareba byinshi bitandukanye ku birebana n'umutwe wa M23 mu ijoro ryo kwa gatanu rishyira kwa gatandatu igoma mu mujyi rero wa Goma, aho hagenzurwa n'umutwe wa 23 humvikanye rero ibikorwa birebana n'amasasu menshi ndetse no kurasana hagati ya M23 yanashinje ingabo za leta ya Kongo zagabye igitero ku birindiro byazo, gusa M23 ikaza kubasubiza inyuma. Byavuzwe ko kandi ingabo za SADC zibarizwa igoma muri uyu mujyi zigoswe rero n'umutwe wa 23 izi ngabo zitagifite intwaro. Gusa amakuru hari kugeza kuri ubu ngubu na amakuru avuga ko rero M23 ishinja izi ngabo za SADC rero kuba inyuma y'igitero cyagabwe mu mujyi wa Goma, nkuko aya makuru akomeza kugenda igaruka. Ni mu gihe rero kandi M23 itangaza ibyo umutwe wa Wazalendo nawo urimo uratangaza ko wigambye igitero cya Goma, mu gihe rero FARDC ntacyo iratangaza kubirebana n'iki gitero M23 ibashinja, nkuko tugiye kubireba muri aya makuru ku buryo ubu urambuye. Turi rero naho ni muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, ndaza kukubwira ko igihe cyamba za ADF zisaba abahinzi rero cyangwa se abahinzi amadolari 10 kugira ngo rero bajye mu mirima yabo, nkuko aya makuru aturuka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo akomeza kugenda igaruka. Mbaye ikaze mwese muri aya makuru ku buryo uburambuye. Umutwe wa M23 wasabye ingabo za SADC ziri mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo kuhava byako kanya nyuma rero yo kuzishinja kugira uruhare mu bitero biri kugabwa mu mujyi wa Goma, nkuko aya makuru itangaza. Mu ijoro ryo kuwa gatanu tariki ya 11 Mata rishyira kwa gatandatu ku tariki ya 12 nibwo mu bice bitandukanye by'umujyi wa Goma humvikanye urusaku rw'amasasu menshi. N'amasasu yaturutse kandi ku mirwano ingabo za M23 zari zihanganyemo n'ihuriro ry'ingabo za leta Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Umuvugizi kandi wa M23 Lawrence Kanyuka yashinje ingabo za SADC ziri mu butumwa buzwi nka SAMDRC kuba zaragize uruhare muri biriya bitero byari bigamije kwisubiza umujyi wa Goma. Kanyuka kandi mu itangazo yasohoye agize ati FAFCM 23 iramaganye yivuye inyuma uruhererekane rw'ibitero bihuriweho byagabwe na SAMDRC ifatanyije na FARDC, FDLR ndetse n'imitwe itwara gisirikare ya Wazalendo igoma, birimo kuwa 11 Mata 2025 akaba ari ibitero bibangamira ituze n'umutekano wa abaturage. Kanyuka avuga ko ibi bitero byari biri muri gahunda ya leta ya Kinshasa yo kwisubiza umujyi wa Goma, byasubijwe rero inyuma, nkuko uyu muvugizi yakomeje kugenda abigaruka. M23 kandi yashyize mu majwi SADC mu gihe mu kwezi gushize impande zombi zemeranyije ko uriya mutwe uzafasha ingabo z'uriya muryango ziri muri Kongo gutaha ndetse zikajyana n'intwaro zazo ndetse n'ibikoresho bya gisirikare. Ikindi kandi zari zemeranyije kandi ko SADC igomba gutanga ubufasha bwo gusana ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo ziriya ngabo zizakifashishe zitaha. Icyakora kandi ibitero biheruka kugabwa ku mujyi wa Goma byatumye iriya mishinga yose ihagarara. M23 isaba ko rero habaho ingamba za SADC ndetse n'uburyo izi ngabo zigomba guhita zitaha vuba na bwangu byako kanya, nkuko aya makuru yakomeje kugenda igaruka. Yagize ati rero ibi bitero birica ubwumvikane buriho bwari bwaragiranywe na SADC ndetse bikadendeza kandi umushinga wo gusana ikibuga cy'indege cya Goma, biranahatiriza kandi AFCM 23 gusaba icyurwa ry'ako kanya ry'ingabo za SAMDRC. M23 kandi yasabye ingabo za FARDC ziri mu kigo cya MONUSCO kiri Goma kumanika amaboko rero mbere yo kuyishyikiriza, nkuko aya makuru akomeza kugenda igaruka. Mu burasirazuba kandi bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ituze ryongeye kugaruka Goma kuri uyu wa gatandatu, nkuko aya makuru abigarukaho nyuma y'ijoro rero ryari ryabanje ryumvikanyemo urusaku rwinshi rw'amasasu. Nyuma y'imirwano kandi yongeye kubura ku itariki ya 11 Mata mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Guverineri kandi wa Kivu y'Amajyaruguru washyizweho na AFCM 23 yemeje ko basubije inyuma iki gitero cyitiriwe FARDC n'abafatanyabikorwa babo ba Wazalendo. Ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu kandi igenekerezo rya 12 Mata itsinda rya Wazalendo CMC FDP ryigambye iki gitero cyagabwe mu bice bitandukanye mu mujyi wa Goma. Ku rundi ruhande ariko kandi ingabo za Kongo zigeze zigira icyo uzitangaza kubirebana n'aya makuru, mu gihe kandi umubare wabahitanywe n'iyi mirwano yabereye Goma utazwa abatuye umujyi kandi bari mu gihirahiro, nkuko umwe mu bari muri uwo mujyi yabihamirije RFI dukesha aya makuru. Yungu yakaba yagize ati rero mu magambo yo kugeza ahagana saa 2 za mu gitondo
twari turi mu murimo twagumye rero mu rugo kugira ngo tutitiranwa rero n'abarwanyi ba Wazalendo nk'uko aya makuru abigarukaho. Ikindi kandi mu gihe ingabo za Congo FARDC ntacyo zagize icyo zivuga ku birebana n'iki gitero ihuro ry'imitwe ya Wazalendo CMC FDP ryavuze ko mu itangazo ryaryo ko ari ryo riri inyuma y'ibitero bimaze imisi bigabwa ku birindiro bya FCM 23 harimo rero n'ibiheruka kubera igoma nk'uko aya makuru abigaruka. Witwa Onesphore kandi Sembatsumba umusesenguzi ku biyaga bigari muri International Crisis Group abona ko rero ari ukugerageza kujujubya no guha kandi ubutumwa M23 na guverinoma y'Kinshasa agira ati turimo kubona ingabo ndetse n'ingamba zo kujujubya zitatangiriye kandi muri igoma byatangiriye muri Kivu y'Amajyepfo aho twabonye ibitero byinshi ku birindiro bya M23 nkuko yabigarutseho. AFC kandi M23 mu itangazo ryo ku mugoroba kuko gatandatu yo yari yashinje SAMDRC FDRC cyangwa se FARDC FDR ndetse na Wazalendo gukomeza ibikorwa bya gisirikare bihuriweho mu buryo butemewe mu mujyi wa Goma harimo n'ibitero byo kuwa 11 nkuko itangazo rya Alliance Fleuve Congo ku ruhande rwa AFC M23 ryo kuwa 12 muri ku kwezi kwa kane bakomeje kugenda babigaruka. Itangazo rero riri mu rurimi rw'igifaransa ndaza kuri gushyira kuri screen yawe uze kureba byinshi bitandukanye mu byo iri tangazo ryavugaga. Twerekeje muri Ituri mu mijyi yo mu cyaro rero mu turere twa Mbamasa ngo se mu turere twa Mambasa na Ilome mu ntara ya Ituri inyeshyamba zo mu mutwe w'ingabo ziharanira demokarasi ya IDF rero zashyizweho jeto zemerera abantu benshi muri bo rero bakaba ari abahinzi kujya mu mirima yabo nyuma yo kwishyura akayabo k'amafaranga. Byaje guterero Christophe kandi Munyenduru umuhuzabikorwa wa Convention pour respecter the droits humains hakaba rero yabitangarije kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 9 Mata 2025 mu butumwa bwabonywe rero na 7C7 PSD arahamagarira kandi abayobozi b'ingabo mu nzego zose gufata ingamba zihagije z'umutekano kugira ngo abaturage batagira ubwoba. Yagize ati rero vubaha abahinzi bo muri teritwari za Mambasa na Ilomo bahuye ni ikibazo inyeshyamba kandi za IDF zakizeho icyitwa jeto z'abahinzi kugira ngo bagere mu mirima ku madolari 10. Abashinzwe kandi umutekano bagomba gutabara vuba nkuko yabigarutse. Ikindi kandi iri huriro rya CRDH ishimangira ko rero nkuko umuganzi abivuga rero ngaya mafaranga yakusanyijwe mu bahinzi ari mu rwego rwo kubamenyekanisha kandi yongeraho ko inyeshyamba za IDF zifata amafoto y'abahinzi imbere yo gutanga izo ojeto ibintu bitera kwibaza byinshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi nyeshyamba rero ni zimwe mu zirwanwa n'ingabo za Uganda UPDF ze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu minsi ishize kandi hagaherutse kumvikana amakuru y'uko Uganda igiye gukura ingabo zayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu byateje imyigaragambyo ku ruhande rw'abaturage bamagana iki gikorwa kubera ko ari imwe rero mu mijyi ya Butembo rero ahagaragaraga ibikorwa navuga ko bibangamiye ituze ry'abaturage byakorwaga n'izi nyeshyamba zo mu mutwe wa IDF. N'inyeshyamba rero zirwanya ubutegetsi bwa Uganda gusa rero Uganda ikaba yaraje kohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu guhiga izi inyeshyamba ariko kandi amakuru akavuga ko izi nyeshyamba zigihari ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi zikora ibikorwa bibangamiye ituze ry'abaturage. Kwa ku musoro abaturage bajya mu mirimo yabo guhinga ndetse no kubaka amadolari 10 na amafaranga atari make cyane ku muhinzi ndetse n'umuturage wo hasi. Rero ibintu inzego zishinzwe cyangwa se inzego zireberera abaturage umunsi ku munsi bakomeza kugenda basaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kureba uburyo babikemura. Umuhuzabikorwa kandi wa Convention pour respecter cyangwa se pour le respect des droits humains akaba rero ari umwe mu batangaje ko leta ikwiye gutabara mu buryo bwabwango kugira ngo abaturage rero babashe guhabwa ubutabazi cyane cyane biturutse kuri izi inyeshyamba zo mu mutwe wa IDF. IDF imaze imyaka navuga ko itari mike muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho rero yagiye yisuganyiriza mu bihe bitandukanye kandi ikaba yaranagiye igaba ibitero kuri Uganda. Ibintu byaje gutuma rero leta ya Uganda ifata icyemezo cyo kohereza ingabo zayo UPDF muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo zibashe kujya guhiga rero izo nyeshyamba zo muri mutwe wa IDF. Kugeza kuri ubu ngubu rero muri Ituri navuga ko ibintu bitifashe neza ku ruhande rw'abaturage bari kwaka amafaranga n'izi nyeshyamba kugira ngo rero babashe kuba bagira ibyo bakora kandi ari ubuzima bwabo bwa buri munsi cyane cyane mu bikorwa bibabeshaho nkuko bakomeza kugenda babigaruka. Reka rero mbashimire mbifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza. Turi gusoza ku icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi. Ikindi kandi rero mukomeze tunakomeze kwibuka twiyubaka nk'abanyarwanda muri rusange tunamagana rero ingengabitekerezo ya jenoside aho iva ikagera ahariho hose
ubwo rero akaba ari bumwe mu butumwa bwagiye butambutswa n'abatari bake rero cyane cyane mu rubyiruko rero akaba ari zo mbaraga z'igihugu nibo bakwiye gufata iya mbere mu kwamagana intango cyangwa se mu kwamagana amagambo rero navuga ab'urwango n'amagambo arimo indengabitekerezo ya jenoside cyane cyane ku birebana no kugaruka ku ijambo rivuga ngo jenoside ntizongere kuba ukundi, kuko rero ari rimwe mu magambo yashyizweho akwiye gukoreshwa kugira ngo tutazongera kwisanga mu bihe rero nk'ibyabaye muri 1994 mu gihugu cy'u Rwanda. Reka mbashimire mbifurize komeza kugira umunsi mwiza, turakomeza kubana no mu yandi makuru.